Sì, no. Fanno venire stamattina.
a poder mostrar. Estava a carregar. Ciao. Ciao.
Ya nunca fue muy tal, pero cada unos años que se movía un tío pacífico, amable, ¿sabes? Buenas personas también, porque la verdad es que hijos de puta que se tiraban. La gente buena no deja. Yo sí, no soy feliz. No, nadie. A ti te da felicidad, yo te cambio. Ahora sí que ganas en comida. La alegría de ya. No, digo, ya. Sí. ¿Cuál te crees muy contento? Ya me chupó una vez a mí, otra vez. Ahora vale. A ver, bello. No, voy a pagar aquí el Emilio, ¿qué sabe de eso? ¿Estás? Ah, vale. Emilio. Sí, tenemos que llevar a copa. ¿Cuántos van para la copa? ¿Cuántos van para la copa?
o choque está regulado, foi, mira, a partida clave foi esta que había moitas bolas aquí. Sí, Que aí está, foi foi... fallar ese 3 onde estaba feita. Despois ainda despois estaba fácil a carambola, e tirou a fácil. E pillei no medio de cheo, como pico e quedou. Pero, quero dicir, son bolas Sí, no, positivas. vale, esta foi clave, despois... Non me acordo cal era, pero non sei contigo. Estamos igualados, foi forever. A ver se estou chegando, que eu claro. A mí se estou chegando, acabei e fiz atacada. É que era positiva, é que non había... Ese foi o 5 lunes e o 2. E que íbamos a esa parte da toda la cola foi para todos para e era o 3. O sea, estábamos aí. Este era moi fino. Xa, non sabía. Eu pegada fuerte, a mí salta un poquinho. A verdade é que non sei... Porque no veo. Que estaba tirando, tampouco é que es demasiado fino. Quero dicir, non sei, a verdade me sorprendeu cando se vi que me dera. Pero era xogada, porque aí me puxaba que faz. No, estaba... Esa putada, Esta estaba moi cerca para facer poncho 3 conto levar a mano palita, que esta estaba bastante cerca para facer eso. Quero dicir, si pegaba aquí, estaba en un sitio, que si pegaba aquí, batei as manos. Coincidíame moi cerca, así que era... Pero bueno, son buenos. Pero no, porque a parte de igual. Despois fixen esas dúas partidas, fixen esa tuba e fixen a miña. Despois empecé sacando a segurar. No, xa que estamos conseguindo moi Perdiendo os saques ao principio. O sea, eu tampouco estuve en fino, porque ao principio me pudimos no marcador, Tuve aí varias países, bueno, No, de feito, os dous ou os tres, e fixaste os títulos. sí, é verdad. Che? Me cago in Dio meglio. Vai che tu dici poco. Sì, io. Sei col sistema non sai. No. Stai migliorando e mi stai dicendo che stai trovando por culo. State callados. State callados. Ma se non lo stai? Che fai? Non dei nada. No, tu vai dire tontano che stai in linea e poi quelli su. Ma va. Poi come non serve nada che fare, Vamos, chavales, vamos. vieni con sto lì. Que é sábado. Vades meter a min solo de público que Eu, claro, xa acabou, podemos estar tranquilo. Podemos tomar os copos. Ojalá pudiera. Hoxe vou descansar. Mañá hai que ir para a estrada. Ciao, provato. Vou facer o xogo. E che fate ci por fare de parte delle altre. Quem se manda com a Na terra. Isso Xa empeza a estar preparados veteranos. Xa poderia xogar veteranos. Agora é a partir dos 30. eu ci dovrei veterano. Ben Durei un partido. Sì. E dixen, isto non é fácil. No, meter un esterno peguei unha carreira no minuto 15 ou peguei unha carreira de 50 metros, claro, estou acostumbrado a pulsar de sprintar a xa todo o partido renqueando, xa digo, non vou. Subindo muito ben deles, eses. Ahora, tío, no, te distancias cortas. Bueno, rapaz. Tranquilos, Gracias. Venga, Chao. Vamos por rato. Chao, Diego. Ah, bonito, Leo. Non é un deporte de riesgo, ya lo único que se dio unha hora para eso, para eso. Oye, Emilio,
non máis que nadie do teu tin na semi, pode ser unha foto para semifinalistas, sabes? A GP está sempre aí, sempre jode. Pero non pasa nada, No, aquí non podo. Non te vuelvo de volta, non é problema. Nótase todo mal no mandato, ahora que eres presidente. Como están cambiando as cousas. A ver, pero pasando Franco, va. A ver, dixo cero. Dixo un Sergio Lugo, deu. De Fran está tomando cerveza. No, me Fran está ali cos ingleses, hai unha de xente arriba que me Dios, agora hai unha mesa ali. A ver, puteado. A ver, que? Vale, que unha foto xa, guapo, entende? Non é exacto, pero... Falta Fran, non? Ou 2 e 2. No, a foto original non é así. Hostia. Que se vexa como tal, Que estades cambiando o... Escoita, estades cambiando o podio para desorientarnos. Non que está sempre, rodaje, A GP sempre ten representación, non só ali. Bueno, xa estamos. Está en móvil, non? Es tú, ¿verdad? No, detecta a GP Team e saída. E que ten familia, se non... Bueno, ten diversión. pero vamos fazer outras máis, porque me llama. A ver, poñemos os caras aquí máis pegados á luz. Aí. Aí creo que mellor. Sí, sí, sí. Tienes un parche máis pequeno. Outro máis. Outra máis, Sempre meterme aí. Cállate, veña, que o poño aquí. O poño aquí no Hostia, sitio. nos dan un parche, polo menos. A ver, cantos queres? Ponos aquí un... Calma, esta foto é imposible de arreglar. Cuidado, na miña Fran dorme. Cuidado. Hostia, o móvil, cuidado. Reflejamos luz. Somos luz. Que cabrón, amigo. A ver, cantos queres? Cantos queres? Non quero. A mi favor de pasarme de mí. Non será teu, isto non, Emilio. Como este tipo de matón que se pone en escuchar. Oh, Pero calidad, No, si calidad. non é, luego, pero es que... Teo, cuidado, porque chega a final. Que se llama nota. Joder, si no, no aguanto, tío. Ahora será una gasolina, llamó... Casi a reserva xa. Uf. Non ci si via. Como quieras, Pues debe ser el primero, ¿verdad? Hay que mirar un poco. Jugar unos paquetes aquí antes y estar en la mesa. Está sucio. No, está ni cara todo. Ese es Emilio, trae cuando puedes ir unos servilletos o un baño o algo que por favor. ¿Qué me decís? No, unos servilletos, así, para un poco a colocar. no. Pensé que... Juan Miguiño. No, yo lo tengo aquí. Vale. Sí, ¿verdad? Eso. Que algo muy difícil pasa. Aún ahí. Vale, vale. Ahora sí vamos a Hostia, Nada. No, espera. Ah, de sobrar. Era un poquinho aí, hombre. Ven. Ah, de sobrar. Gasto un poquinho aí. Ah, no será. Si aquí tiene tiempo, como que tenemos
Subimos a tomar un café, vale, chaval. Si necesitáis un árbitro o que sea, de seguridad. Si no podría ir a tomar café también.
capacidad también. Formada, conmigo, ya está. A ver, Anche non mi dai perché vieni a capo non lo vedo. Se tu non stai qui, che facciamo? Sta tirando adesso. Quando ti ricordo? E ti voglio fare quello che adesso sul tempo. Pensare che ci dico questo capitale, no? Osti non perde. E ora che? Dai, andiamo come sta. Che guarda, non ci sì, stanno facendo lavorare come ah, così tempo che cazzo, non resiste poco.
aquí abajo, así. Thank you.